Emisija Zavičaj, duša krajine. Pogledaj šta je prava publika, pazi ovo. Hvala, hvala. Hvala. Oni će o ovome pričati godinama. Vidite samo kako su lijepi, kako ih je lijepo ovako vidjeti u polukrugu. Ne zna se koja je ljepša. Problem je što svaka ima svoga partnera. Najljepša igra koja se igrala na Prelima, kažu da je bila igra Pauna. Sad ćemo vidjeti igru Pauna. Vidjet ćemo kakva je to igra, kako se ona igrala, ko je kome dijelio poljupce i kako. Da li je direktno ili okolo naokolo. Kažu, nije se tim peškirom uvijek nabacivalo onome ko ti je najmiliji, nego okolo, naokolo, okolo, da bi na kraju došao do onoga, u stvari da bi došao tamo gdje ti je pravo mjesto. Hajde da pokažemo igru Pauna.
Bio u našem selu Kovač Mar. I Kovač ko Kovač, kod njega se uvijek, pogotovo u zimi, nakupi i berana i onda oni tamo čeraju neke zajebancije. Tako se sakupili, kad eto ti ide, dolazi Milica Ilije Sukanovoga. Netla motiku na rame, pa eto. O, Marko, što je Milica? Koliko bi ti tražio da mi je središ? A Boga mi vidim, povelka ti je, a i zarđala od nerada. Dobro, reci koliko, pa šta košta da košta. Pa eto, nek ti bude, ajde, 5.000. O, Boga mi, ja nemam toliko, ja imam 2.000. Pa dobro, daćeš te 2, a za one 3 ćeš se sa mnom protegnuti 3 puta. Prionio Marko na posao, sredio motiku, kad eto ti vraže Milice, nije tu još kraj. Pa kad si mi je tako lijepo sredio, bilo bi dobro sad da mi je dobro i zaglaviš. Moja Milica, onda ne vredi onu istu cijenu. Još jedno protezanje. Ajde, vrakte proteza više. Da vrediš nešto proteza bi se s onom svojom ženom, eno kaže da već zaboravila kako to izgleda. Gledajte nje, majke ti jedne, primaknite tu konjozavicu pa da vidiš da li more ili ne more. Uzao Marko pa pravi zaglavak. Boga mi, Milica, treba ti povelik zaglavak. Još jedno protezanje.